پیروز بل و همو خواندکارین که سرکفتینه هر مسئله خواندکارانه زانینگاه حلبه جی بره دا هجماره که مزنج خواندکارین کرد لی دخواندن جهری ما جزیره بگرن حتی بکوبانی و عفرینه حساب بکن به حساب خواندکارین کرد جه در چون و دیپلومای گلکی بلند وارگرتن تاوی شر نافخوی سوری جی حتی نها او زانینگاه یک جد زانینگاه هری است بلنده دواره زانستی ده بالصدان جوان مالی دخینن هری داویجی حفده خواندکارین کرد جه کولجا درمان سازیه یاوه زانینگاه درچون خواندن درمان سازیه لزانینگاه سوری 5 سالان دریش دکه افجی دیمانه کی جوان خواندکارانه اون دبینن ادی او جه کولجا درمان سازیه یا حلبه درچون و دی و دست به کار درمان سازیه بکن یک جوان خواندکارین برای خواندکار بون ادی درچونه بونه درمانساز مزگین موسا جویا جه حلبه میوانا منه مزگین تبخیراتی پیروز به صغري ممتع بالبقين بریاتا پیروزباهی الحمو خواندکارین حوال تک و دوی خواندن خود سرکفتن و دی درمان سازن درمان سازی زحمته خواندن ویل زانینگه حلبه مزگین قدام مستا شاتنا يعني تشتي قولاي ناتي يعني انه قدام مجهود ومراي كراع بحطوا بين نقطيين وكل ظروف شاتنا مدربوز بون بس الحمد لله يعني هيك تخطي كي حتى بهدفي قوي يعني شاتنيا وي تشبو قدام مستا شاتنا دفاعي ما بالذات يعني سنة تحضيرية أزمة كورونا هاد دورة أزمة أوفي هاد أزمة كهرباء يعني ما رجيش مرحلة كيف فترة كي مسار تري شمعة دخان يعني لبر مي أري شمعة يعني وخوندني ما يجي برا يعني إنه ساعتك لد ساعات إنه خوندني برد غازي إنه أقل شيء 7 ساعات باليوم وباش دورة زلزال هاد فبر ظروف انشات الرام درباز بين بس الحمد لله الحمد لله داويدا بشتي ويت شتن بونه و زحمتي دي هن بونه صيدلاني تي صيدلي ده بشغلي تي معملي درمان ده بشغلي تي صيدليه كخوفه كي فكرتها تشيه خدمة صيدلة بالذات إنه مستقبلي خال باجاري ماجي هيا والدار باجي هيا فباجاري ما كنا مجالي صيدلية فكي معملية درمان ده بشغلي مستودع أدوية ده كنا مجالي دعاية ده بشغلي كمندوب دعاية علمية ومجالي خال دار باجي هيا بالنسبة من سالي شوري ده دست لغة ألمانية كر مخوند برخوندني خارة إن شاء الله ناوي أسافر هنا تشتكي دن مزگین مخواست بزانبم چند خواندکار طلاب جامعه زانینگاه حلبه هنه؟ تقريبا 7 طالبون دو 4 جعفرونة تدوش قامشلة وياكش كوباني بي آها تشتكي دن مزگین گوتنا داویه جیانا و لوی داره رحت الحلب دوار خواندن دا دوار جیان دا مثلا طالبه که جامعه خواندکاره که زانینگه چه زحمتی وی هنه دما کل حلب هلا زحمته أول شيء إنه زبطانة دبا أزمة أوبيتي أزمة كهربتي موزوت نامينة إنه ترقوا إنه فترة ما برجري شمعة دخون فأرطو يعني ظروف برشاتن بين إنه صار مولدات أمبيرات دار تونس إنه كجوك مولدة خارج بادار وخاصة أي روجي امتحان يعني برشاتن يعني كظروف معيشية خواندکارین جمعه یعنی که درمانسازی دخواندن پیوندی و چاو بون هیچ یکیتیک دناوا وده هیا یعنی مثلا یکیتیک خواندکاران طلاب جامعه هیا یا نه برای هبو مثلا تبیرا من الحلب بوم یکیتیک خواندکاران هبو نه هین هیا یا تنیا مثلا هونچاوا به هفره ددن و دستینن مثلا پروبلیمه که وهابه هونچاوا پروبلیمین خواه مشکلین خواه چاره سر دکن مشکلا که وهابه هون دگینن مثلا دناوا ودا
مجلسك هيا لجنايك هيا اتحاد طلبة مثلا هيا يونا لحلبة. هلا بشكل عام حلبة دفاعية جيرة لجنة الهيئة الإدارية وأنا كرمان جب خاجي أنا الحمد لله مدستا كان إنه كير معلوماتها جراكي أم حرة دكان دار دكان يعني إنه أمدست يعني يمكن بحس فينا إنه لجنة ما بخو مجموعات ما كرنا الكورية هبدا كان تمام واضح. مسكين كيف مقالك هات ج حلب بوي ميوانا من وإن شاء الله صار جيانا خويا كاردا جهر سركفتي بتبين مالا تاوا قالك سباس مسكين مساجو در منسازا كرد ج باجار حلب زور سپاس. سپاس بو اجی تماشاوان اینجا و تماشا کرو ببینید که من استودیو ما یانو اف گرافیکا نو بدلی و با بود جاوی و هیدی خیر ببین بس با ساعت 7 واره ببینید خوش